Nkwifurije kugira icyumweru cyiza cyane. Amakuru yacu yakatere muri Estadio Deportivo, iki kinyamakuru cyo mu mujyi wa Sevilla kikaba kitishimiye cyane mu by'ukuri uburyo ikipe ya Madrid yatsinze ikipe ya Betis 3-2 rero ibitego bya Fede Valverde, hanyuma Aissa Manda yishyura, William Carvalho aterekamo ikindi, Emerson aza kwitsinda ku minota 82 babona penalty itavuzweho rumwe n'abantu benshi cyane mu by'ukuri VAR yatanze, akaba rero ndetse n'ikarita y'umutuku yahaye umusore Emerson wari waje no kwitsinda n'igitego. Uyu mukinnyi yawe yari inyatsi nimugoroba gabiza, akaba rero VAR yaje gutanga igitego ariko ntago bigeze bemera kabisa. Ikimakuru kivuga ati rero mujye mwemera intsinzwi muve mu nzira ahangaha mureke guteka imitwe na za VAR zanyu. Aka rero Betis Sevilla ariko icyo bishimira ahangaha bishimiye cyane rero uburyo ikipe yabo yitwaye mu by'ukuri, kandi projet ya Manuel Pellegrini Engineer bakaba bayishimiye cyane mu by'ukuri, ari nako Pellegrini nyuma y'iyi match yavuze ati tugomba kugira mentalite yo gutsinda no kukagira n'intego mu mukino dukina. Aseyo ikavuga ati objectif yagarutse gutwara igikombe cya championnat atariko na VAR yagarutse. Bashaki bakimena mane kinyamakuru kishimye cyane rero buryo VAR yaryamye kuri Madrid kuri uyu mugoroba, akaba rero kuri penalty yaje gutsindwa na Sergio Ramos. Ikinyamakuru kivuga ko baje kubona amanota 3. Ikinyamakuru Sport cyo kikaba kivuga ati Madrid yongeye gutsinda ati inyujije muri VAR. Mu gihe kandi ikinyamakuru kigaruka rero kuri match rero saison itangira, saison nshyashya, Barcelona nshyashya, Messi wifite ibindi bitekerezo rero bakaba bari bukine n'ikipe ya Villarreal kuri umugoroba, ari nako Ronald Koeman yaje kubwira abanyamakuru ati ntago genda umugome rwose. Ari nako kandi ikinyamakuru cyanagarutse rero kuri Luis Suarez nawe uri bukine match ya mbere n'ikipe ya Atletico Madrid kuri uyu munsi. Mundo Deportivo ikavuga ati turi pre kabisa, turi pre gutangira match uyu munsi rero bakina n'ikipe ya Villarreal, akaba rero bafite confiance kandi nk'umutoza mushya rwose yiteguye kweza kwerekana ibintu bishya n'ikipe ya Barcelona. Mundo Deportivo kandi kayagarutse ku magambo ya Ronald Koeman rero bamubashije kuri Lautaro Martinez ndetse na Memphis Depay, aravuga ati abakinnyi beza bose bavuga mu ikipe ikomeye nk'ingi ya Barcelona, ati ntacyo twahakana nta nicyo twakemeza. Hanyuma Mundo Deportivo kandi kabivuga ko Barcelona amaze kumvikana n'ikipe ya Ajax Amsterdam kuri Sergio Dest miliyoni 20 rero, hanyuma hakaziyongeraho n'amabonasi. Akaba rero uyu musore ku munsi wo kwa mbere rwose aferi baraba bazirangiza zose. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, La Gazzetta dello Sport ikaba yagarutse rero kuri match ya Fiorentina n'ikipe Inter do Milan, ivuga ati rero Inter ati ubusazi bw'ibyishimo. Ikaba rero Inter do Milan yaje kuva inyuma iratsinda mu by'ukuri byari bikomeye cyane. Bayibanje igitego cya mbere itsinda 2 bya Lautaro Martinez, n'ikindi kipe ya Fiorentina itsinze. Fiorentina itsinze ibitego 2 harimo n'icya Chiesa, ubwo byari 3-2. Ikipe ya Inter do Milan irishyura ku gitego cya ku minota 87 89 D'Ambrosio abaterekamo ikindi gitego rero 4-3. Ikinyamakuru kivuga ati rero Inter ubusazi bw'ibyishimo mu by'ukuri. La Gazzetta dello Sport kandi kabagarutse kuri match rero ya AS Roma igomba kwakira aba Cristiano Ronaldo Juventus kuri uyu mugoroba, akare match ikomeye cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani rero kuri jurune. Ubwo tugeje kuza kureba rero ba Cristiano uburyo bari bwitware ku kibuga cy'i Roma. Eden Dzeko ahura nabo kandi yarifuzaga kujya muri ikipe ya Juventus. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Daily Mail kikaba cyagarutse rero kitubwira ati nta bafana bagaruka nakavuyo gusa n'induru ubu ngubu. Akaba rero government yo mu gihugu cy'Ubwongereza ku munsi wo kwa kabiri igomba kwicara n'abayobozi ba Premier League barakaye cyane bakaganira ku bijyanye n'iyi crise baraza kwisokamo gute, ko bari bazi ko abafana bazaza mu kwa 10 ikaba government yarabakujeho irabamarira iki, baremera bakoreza bahomba amafaranga angana gutya. Akaba rero ari umuriro ukomeye cyane. Ikinyamakuru kandi kikaba cyagarutse kuri match Chelsea yanganyije na West Bromwich Albion ibitego 3-3. Umutoza Frank Lampard avuga ati nta cyubahiro twigeze duhiye ikipe. Ikindi yishimiye cyane character yagaragajwe n'abakinnyi be mu by'ukuri buryo baje kugaruka ku mukino batsinzwe 3 mu gice cya mbere, cya kabiri bakaza kubyishyura. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse kuri match ya Manchester United rero yatsinze ikipe ya Brighton Hove Albion ibitego 3-2. Akaba rero ivuga ati ni fagi time eval ati fagi time ntirabaho, ati kuko na Ferguson ntiyigeze atsinda match yarangiye. Bari bavugije ifirimbi irangiza match bakongera akagaruka bagatsinda umukino. Ati rero Ole Gunnar Solskjaer ni umunyamahirwe cyane nawe yabyivugiye. The Star ikaba yagarutse rero kuri burnout kabisa ya Pep Guardiola mu by'ukuri wavanyemo amagambo yaramurimo yose araturika bishyira hanze rero. Akaba mu kiganiro n'abanyamakuru ategura match afite uyu munsi n'ikipe ya Leicester City kuri iki cyumweru. Akaba rero yavuze ati mu by'ukuri FIFA, UEFA, Premier League mugerageze mutekereze ku buryo bwo guproteja abakinnyi. Ibi bintu ntago bibaho.
gute dukina mu minsi 3 buri match mpaka se zikazarangira. Ibi bintu koko aba bantu bazabishobora? Daily Express nayo bigaruka ivuga ati abakinnyi ntago ari ibimashini. Ni amagambo ya Pep Guardiola yavugaga. Akaba rero uyu mugabo asigaranye abakinnyi 13 bonyine bazima gusa bo muri squad ya mbere, abandi bose bafite ibibazo by'imvune. Ni hatari. Twerekeje mu gihugu cya Portugal, ikinyamakuru Record kikaba kitubwira ati yari match iri speciale, buri wese azi impamvu mu by'ukuri mvuze ko iyi match yari speciale kuri njyewe. Akaba rero ari Ruben Dias wavugaga amagambo asezera rero ikipe ya Benfica. Akaba rero Benfica yamaze kumvikana ikipe ya Manchester City $55,000, hanyuma bakazongeraho Nicolas Otamendi babarira $15,000 zose hamwe zikaba $70,000 z'amayero. Hanyuma kandi uyu musore Ruben Dias akaba azasinya igihe cy'imyaka 5 mu ikipe ya Manchester City. Akaba rero finally Man City kabibonye umusimbura wa Vincent Kompany. Les amis, ibihe byiza cyane rero mukomeze kugira icyumweru cyiza cyane.